Акшам шертлеріңіз қайырлы olsun. Урметлі телесерчілер, Милет телеканалының эфирінде хаберлер информацион программасы тақдим етілем. Студияда мен Фадиме Сейтмаму чалышам. Бүгін біздің мұхберлеріміз бойлы мәліматлар üzerinde çalıştılar. Қырымда миллетлер ара мұнасебетлеріне Cumhuriyetimizдің başı Сергей Аксенов кураторлық yapacak. Намус ақсақаллар тәшкілаты Заур Смирновмен көріштілер. Yarımadamızda sport yönelişi taraflama inkişaf etmekte. Kızıltaş Kırım Tatar futbol takımı Nevbeteki maçını oynadı. Bugün Kırım'da birinci gece soğukları oldu. Bu ve diğer mühim haberlerini bizim yayınımızda seyir etiniz. Қырымда миллетлер ара мұнасебеттеріне Cumhuriyetimizдің başı Сергей Аксенов кураторлық yapacak. Böyle қарарға o миллетлер ара мұнасебеттері ve sürgün olunған гражданлардың ішлері бойынша Devlet Komitetінің reisi Заур Смирнов ile iş toplaşуы кетішатында келді. Көрішу нәтижелері Невбетте келівхамызда. Hatırlatamız şimdiki Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek evvel Yarımadada milletler ara münasebetlerini nezaret etiydi. Kırım Cumhuriyet yolbaşçısı haydetkenine göre milletler ara münasebetler bu siyasette en mühim yönelişlerden biridir. Tamam şu sebepten Sergey Aksyonov milletler ara münasebetleri ve sürgün olungan gражданlar işleri boyunca Devlet Komitetinin faaliyetini şahsi nezaret edeceği haqda karar aldı. Мы с вами в контакте, в постоянном, сделать необходимо все и продолжить ту большую работу, которую проделал комитет. И Руслан Смилович, который проделал как куратор непосредственно этого направления, продолжит всю работу. Мир, межнациональное согласие – это основа нашей политики. Межнациональное уважение друг к другу. И все, кто на этом поле собирается паразитировать, я могу сказать, в моем лице, будут иметь оппонента, причем очень агрессивного. Как на сегодняшний день обстоят дела? Өз Невбетінде Devlet Milletler Komitetінің reisi Заур Смирнов haber etті ki, бүгінгі күнге президент имзаланған реабилештіру ақта қарарының амелге кечірілігі толу шекілді алып барыла. Емерге бинайын кечірілген тедбірлерге енді 400 миллион рубль масраф етілді. Қысқа мүддет девамында Ярымадада миллетлер ара мұнасебетлер пекітілігі бойынша 200-ден зияде тедбір кечірілді. Бұл иш иллерде де девам еттірілечек. Сегодня мы уже имеем школу, которая заканчивается строительством. Сегодня полным ходом ведется строительство соборной мечети. Сегодня решается земельный вопрос. Мы уже из реестра, который обеспечивает наделение землей граждан, обеспечили почти 3500 таковых. И здесь власть выполняет свои обещания. Будем этой работой системно заниматься. И далее мы сегодня занимаемся выкупом жилья на территории муниципальных образований. По нашим планам мы порядка 100 семей обеспечим жильем. Также оказываем адресную социальную помощь на завершение строительства застройщикам. У нас 24 миллиона в этом году, и мы в принципе сохранили в проекте бюджета аналогичные показатели на следующий год. Сейчас полностью несем за это ответственность и уверен, что вместе с муниципальными образованиями эти задачи выполним. Также у нас сегодня на территории республики действует порядка 85 национально-культурных автономий, обществ. У нас сегодня обеспечены полностью равные права и возможности в реализации религиозных прав. Мы сегодня также с нетерпением ждем окончания строительства собора Александра Невского. Мы недавно открывали вместе с муфтием и с митрополитом, с владыкой Лазарем, мечеть в городе Симферополе, Сейт-Ситар Джами. Это также очень знаковое было событие, поскольку представители всех конфессий пришли поздравить нашего муфтия. Поэтому очень хорошо воспринимается крымчанами сегодня выходные дни, Курбан-Байрам, Ураза-Байрам, Пасха, Троица. Başı Sergey Aksyonov haydetti ki şimdi evvel çözülmegen meselelerge dikkat ayırmak ve onlarını çözmek gerek. Sürgünlükке uğrayan halklarının aklanıvı yani reabilileştirivi bu Kırımda milletler ara münasebetler inkişafının temelini koygan cihetlerden biridir. Сегодня с Русланом Смиловичем, с Бульбеком я говорил, он готовится внести ряд законопроектов в части упрощения получения справок о реабилитации и так далее. То есть мы эту позицию всю поддерживаем, согласовываем. Соответственно, вот вы эту системную работу должны продолжить. По строительству мечети со стороны органов государственной власти вы продолжите ту работу, которую Руслан Смилович продолжал, но он в том числе будет патронат осуществлять. Ну и, соответственно, совместно с вами, то есть и совместно с муфтиятом надо обеспечивать качественное выполнение работ подрядчиками, которые работают. И возведение этого объекта знаково для всего Симферополя в срок установленный. Сергей Аксенов ayrıca haydetkенine göre Kırım'ın epası milli medeni birleşmelerine muntazam surette kol tutmak gerek. Yarımadada yaşayan konfessiyalar bir-birini hürmet etse, anlasa bu sağlam cemiyetinin temeli olur. Liviza Sidbilalova, Millet üçün.
Кырым Cumhuriyeti'nin başı Sergey Aksyonov şehir civarlarının belediye rayonlarının ve şehirlerinin memuriyet başlarının ve şura reislerinin videokonferensiya şeklinde nivbeteki toplaşuvunu geçirdi. Tedbir ketişatında selektor toplaşuvlar neticeleri boyunca avaliler becerilgenleri, oksuz balalar için mesken satın alınıvı umum tahsil müesselerde yangınlık signalizatsiyalar yerleştirilüvü, gражданларның mülkiyetine yatakhaneler berilüvü, yatakhanelerinin kapital tamirlenüvü ve diğer meseleler müzakere etildi. Bundan gayrı Cankoy şehri territoriyasında geçirilgen yarmalık tedbirleri hakkında ve idare etilmeyen ticaret ile kureş meselesi bakıldı. Onun müzakere etilüvü ketişatında Sergey Aksyonov peyda olgan meselelerinin çözülmesi için İçki İşler Nazirligi ile koordinasyon toplaşıv geçirmekini havale etti. Kırım Tatar halkının Namus Aksakallar Cemiyet Teşkilatı'nın prezidiumu, Kırım Cumhuriyeti'nin milletler ara münasebetleri ve sürgün etilgen gражданларның işleri boyunca Devlet Komitet Reisi Zaur Smirnov'nin konuştular. Toplaşuvda Kırım Tatar halkının en esas meseleleri ve onlarının çözülüp yolları müzakere etildi. Tafsilatlıca bizim levhamızda. Namus Cemaat Teşkilat Prezidiumunun keniş toplaşuvu adet üzere duanen başlandı. Gayril mağdubi aleyhim veleddalin amin bir rahmetle. Amin. Allah kabul etsin. Sonra Kırım Tatar halkının aktual ve kasevetlendirgen suallerinin müzakeresine geçtiler. Aksakallar Cemaat Teşkilatının vekilleri komitet reisi için bir sıra sualler hazırlap, onlarını seslendirdiler. Esas sualler bu şadet name verebiliştiruv spravkalarının berilmesi, gражданlık ve vaktınca yazılmak meselesi, toponimikanın kaytarılması, Ahmetхан Sultanға bağışlanған abidelerinin tıklenilmesi, Adliyeciler Ligası teşkil etilüvü, toprak damartalar ayrılüvü ve Han Sarayı'nın rekonstruksiyası oldu. Şimdi onun yerine gelecek adam kim çözecek bizim meseleleri? En mühim meseleler toponimiya, yer meselesi, gражданство meselesi ve spravkalar, rehabilitasyon spravkalar meselesi. Ana o meseleleri biz bugün mecburmuz Zaur Efendi'nin ona bu meseleler o'g'ine koyup cevap almağa. Onun için biz toplandık. Namus Cemaat Teşkilatının azası Enver Temirkaev tarif etti ki, Adliyeciler Ligası teşkil etilüvü pek gereklidir. Onun aytkanına göre cemaat kanunlarını bilmey ve anlamay. Onun için bu işte onlarga yardım etmek ve meselelerini anlatıp olgan insanlar gerek. Çok adam zakon bilmeyler, zakon anlamaylar. Mana bu liga yuristov onu teşkilatına organize etmek, tiklemek için onun için kurashacak olamiz. Ana eğer bunu yapsa sonra adamlar bara ularga kak özümüzün milletimizden yuristler olacak, özümüzün bir parça açık. Ular da yuridiski taraftan bir parça hoş alırlar dep umut etemiz. Bunun beraber aksakallar Zaur Smirnov'a beraberlikte rayonlarını ziyaret etip, kasevetlendirgen suallerini cemaatnen müzakere etmeye teklif ettiler. Milletler ara münasebetler ve surgun etilgen gражданлар işleri boyunca Devlet Komitetinin reisi bu teklifni algıçladı ve tez vakitte çıkış toplaşuvlarının grafikleri tizilecek dedi. Hem de Zaur Smirnov hepsi seslendirilgen suallerge cevap berdi. Bu meselelerinin çözülmesi onun nezaretinde. Şahdetname verebiliştiruv spravkalar meselesi boyunca bu gражданлар yakın vakitte bu vesikalarını alacaklar. Şimdi iş keti. Biz bu удостоверениялары azırımız bermege yarın ebrisi gün desek olur. Ama daha gerek bizge bir adım yapmağa, adım-adımnen men konuşacağım, наверное, salı günü Rimzibe'nin İlyasov. İçindeki biz hazırlandık. Дополнение в kanun bizim bunda Kırım kanunlarga ve bu дополнение kabul etilse biz удостоверениялары başlayacağımız vermege. Onun için bu işler kete, bu işimizi bakamız. Ve bilemiz bizde en ağır sual, doğrusu aytsam bu spravkalar. En ağır sual edi. Ama men bir kereden ebette inanam, şimdi Ruslan Bey'nin beraber o endi anda çözecek bu mesele ve bir nasıl desek de
bizim adımlarda tezcirek olacak ve maksadlarımızga geleceğimiz. Топлашуунун соңунда келгенлер келечек топлашуунун саныны белгиледилер. Эмде бойлы тедбирлер Кырым татар халкынын меселелерине чечмеге жардам этежегин кайд эттилер. Намус тешкилаты исе халкыны бирлештирмеге ve олардын меселелерине чечмеге жардам этмеге девам этежек. Алимия Кайбулаева, Эдем Исмаилов, Миллет үчүн. Кырымда кыздыруу мевсими башланды. Орта дәрежеде арарет деңишкенінден себеп sıcaklık темин этилүүгү боюнча кызмет көстөрген муэссиселерге, мескен эвлерини, тахсил идарелерини, саклык саклав идарелерини ve ичтимаий медений объектлерини кыздырып башламак авале этилди. Акмежети 850 F кыздырылып башланды. Акмежети кыздырылуу башламасы 3 күнден 5 күнгеже вакытны ала. Кемер сыжак трассаларынын узунлугу 15-18 километрни тешкил этти. Шымдылык эршей график боюнча кетти. Аман-аман эпосы ичтимаий объектлердин кыздырылууга кошулду. Иштер девам этти. В целом подготовке подверглись 14,5 тысяч домов многоквартирных в Республике Крым. Запасов топлива достаточно. По мазуту и по твердому топливу вопросов нету. Все в рабочем режиме. Это не первая зима, не первый отопительный сезон, который проходит в Крыму. В принципе, в прошлом году прохождение отопительного сезона было осложнено отсутствием электроэнергии на полуострове, вернее ее ограничением. В этом году таких предпосылок нету. Я думаю, в ближайшее время, в ближайшую нашу зиму мы сможем благоприятно, комфортно ее пережить, подавать людям качественные услуги по теплоснабжению. Хатырлатамыз, Акмежет мемориятынын карары боюнча Кырым пайтактында кыздыруу мевсими энди октябрдын 14-нде башланды. Chevrolet Lachetti ve Lada Priora arabalarının iştirakı ile kaza geçenleri Akmezcit Kefe yolunda tamam ile olarak Çeremisovka yani Kopırlı Koy yanında gece tahminen saat 11'de yüz verdi. Kırım Spas matbuat hizmetinde haber etkilerine göre arabalar birbirine karşı urulğanı neticesinde insanlar sıkılıp kaldılar. Kaza yüz bergen yerge derhal kurtarıcılar, iki brigada acele yardım ve GIBDD hadimleri yetip geldiler. Kurtarıcılar iki arabanın aydavcılarını çekip çıkardılar. Lakin Chevrolet arabasının aydavcısı kaza neticesindeki yaralar sebebinden vefat etti. Акмезжет мемориятында пайтақтың елбасчылары ve hocaları Ассоциированные школы ЮНЕСКО adlı leyhanın Rusya Federatsiya Milli Koordinasyon Merkez vekilleri arasında көрүшү olup geçti. Tafsilatlı Canyev Betekelev хамызда. Кырым мектеплері ve ассоциированные школы ЮНЕСКО adlı leyhanın Milli Koordinasyon Merkezi ile işbirlik yarım adamızda tahsilinin eğileştirilmesine imkan yarata. Akmedjit şehir şurasının reisi Viktor Ageyev kaydetti ki, geçici devirde Sankt-Peterburg hakimiyeti ve devletin başka regionları tarafından Akmedjit'nin mekteplerine büyük yardım gösterildi. В 2014 году, в начале учебного года, все оказали помощь методическую для того, чтобы наши прекрасные педагоги, наши прекрасные воспитатели, учителя сразу же начали полноценную работу по российскому законодательству. Акмеджит меморият башының бірінші муавины Сергей Крыцюк Кырым тәсили үшін лейханын эмиетлигini кайдетті. Очень ответственно осознавать, что именно наши 4 учебные заведения Республики Крым входят в проект Ассоциации школы ЮНЕСКО. Это ответственная миссия, поэтому хочется надеяться, что наша школа, в частности в Симферополе, будут достойно участвовать в этом проекте. Кырым Cumhuriyet тәсил назиры Наталья Гончарова кайдетті ки, ярым адамызын мектеплері ассоциированные школы ЮНЕСКО adlı leyhanın yönelişlerinde çalışmakta. Umut eteki işbirlik semereli olacak. Программада iştirak etken en istidatlı talebelerge Артекке yollanmalar berildi. Я сегодня, в хорошем смысле слова, не с пустыми руками. У меня есть возможность поощрить 30 путевками в Артек лучших учеников этих 3 школ, которые работают в этом направлении, поэтому, пожалуйста, я до конца дня готова по 10 путевок на каждую школу выделить. Пусть это действительно будут те ребята, которые заслужили, мотивация для всех остальных. Бүгінгі күнлерде Русияда 300-ге якын мектеп ve 9 региональ меркез ЮНЕСКО сертификатлары ile çalışалар. Лейха бірқаç yöneliş boyunca çalışа. Распространение информации об ООН и ЮНЕСКО, экология, охрана окружающей среды, изучение всемирного культурного природного наследия, права человека, права ребенка, демократия и ненасилие.
внедрение инновационных информационных, коммуникационных и образовательных технологий. Русия очалары эйетінің векилері Қырым Тасил Назиріне ве Ахметшітнің шәрі башына фахри бақшышлар тақдым еттілер. Айша Шулакова, Ибраим Ганиев, Миллет Ичон. Қырымда ilki сефер Efsanevey Ветаным Қырым адлы genç Қырым татар ресамларының пленері олып keçti. O Қырым услубы лейхасы çerçevesinde teşkil etildi. Пленерінің müellifi ve kuratörü ressam Mahmut Çurlu oldu. Октябрьның 5-ден 15-не kadar ressamlar takımı yerli iş adamı ve etnograf İbrahim İbrahimовның musafirhanasında yaşap, yemek ve nakliye ile temin etilgen ediler. Plener neticeleri Sudaktaki sergide takdim etildi. Anda iş adamı para yerine ozini bir ressamның ekişer resimini seçip aldı. 10 күн девамында кечкен пленер çerçevesinde Kırım-Tatar ressamlarının takımı Kırım'ın çeşit ve merakı yerlerini ziyaret etti. Anda yaş yaratıcılar Sudak şehirinin Ayseres, Хуплах ve Taraqtaş köylerinin mimarcılığından ve eski Kırım-Tatar köylerinin manzaralarının tanış oldular. Olar mevzulu resimler yaratmak için küçük hazırlaf resimler ve etütler çizdiler. Plenerinin kuratörü ressam Mahmut Çurlu ressamlarga lektsiyalar okudu ve zemanevi sanatının tecrübesinden tanıştırdı. Когда мы посещаем старые села, мы знакомимся с жителями этого села, крымскими татарами, которые нам сообщают информацию исторического характера, этнографического характера, который тоже влияет, значит, потом на создание этих наших работ. Во время обучения идет знакомство с опытом мировой культуры современной, с творчеством современных интересных художников. И анализируем их опыт и пытаемся применить это на практике в своих работах. Kırım'ın Cennebi şarkı ressam için ilham menbasıdır. Anda plener iştirakçıları sevimli işinin uğraşıp temiz hava ile nefes aldılar. Yanı bir üsluplarından tanıştılar ve amelge icadi eksperiment geçirdiler. Bundan gayrı yaş istidatlar özara Kırım-Tatar dilinde konuştular. Этот пленер дал мне возможность взглянуть по-новому на природу нашего Крыма, окунуться в эту среду, потому что одно дело, когда ты просто наблюдаешь природу, а другое, когда ты задаешься целью, ставишь перед собой задачи, и потом это все отражается в твоем творчестве, и результат получается даже неожиданным для меня самой. Во-первых, я поближе познакомился с природой Крыма, она как проникся в пейзаж, особенно мотивы традиционные, национальные мотивы, то, чем я интересуюсь постоянно. Еще буду продолжать, потому что здесь появились идеи, которые просто времени не позволило. Буду дальше над этим работать. Я думаю, что мы еще такой пленер организуем с Мамутаға. Венеайet yaş ressamlarının ketenlerinde ananevi Kırım'ın obrazları canlandı. Bular Kırım uslubu leyha çerçevesinde geçirilgen efsanevi Ветаным Kırım plenерінің neticesidir. Eserler ekspozitsiyası sergide takdim etildi. Onların arasında Mahmut Bey'nin de yanı resimlerini görmek mümkün. En güzel işler ise 2017 senesi fevral ayında planlaştırılgan sergide takdim edilecek. Dilara Şevketova, Dmitriy Nizavoy, Millet için. Sport haberlerine geçemiz. Aluştada olimpik çempionu, 2 defa dünya çempionu Rustem Kazakov'ның mükafatına Yunan Roma boyunca 15 umum Rusiya turniri olup geçti. Yarış teşebbüsçileri ve teşkilatçıları Kırım'ның sport nazirligi, Kureş Federasyası, Bart Sport Klubu ve şahsen olimpik çempionu oldu. Turnir nasıl geçkeni hakkında Mavile Eyyub bile. Aluştada olimpik çempion, 2 defa dünya çempionu Rustem Kazakov'ның mükafatına turnir geçirilüvü anine çevirildi. Yarışta 2000-2002 senesinde doğan 130 sportçu öz güçlerini sınadı. Onların arasında Avropa ve dünya çempionları Rusiya cima takımının azaları oldu. Yarışın maksadı olimpik sport çeşidi olgan Yunan-Roma kureşini inkişaf ettirmek. Yaş kureşçilerinin dikkatini bu sport çeşidine celp etmektir. Мы почему стараемся как можно чаще проводить турниры, чтобы ребятам было нашим интересно тренироваться, а потом выступать. А если он только тренируется и не выступает, и не получает ни призы, ни медали, у него интерес теряется. Поэтому мы их заинтересовываем в этом плане для того, чтобы они оставались в греко-римской борьбе. И надеемся, до 20 лет они будут тренироваться,
я уже знаю, что они курить, пить, этого уже точно не будет. Совет Бірлігінде нам қазанған спорт ұстасы Рустем Казаков 2 кері дүния чемпионы. Ләкин ең büyük ғалебені о 1972 senesi Мюнхенде олып кечкен Олимпик ойынларда қазанды. İdmançılar ve yaş күрішшілер қадеткерлеріне көре Рустем Казаков efsanevi sportçı ve idmançı. Şu sebepten o bizim için nümunyedir dey olar. Her türlü soyu var. Küçülüsü de var, küçüsü de var. Bizim bu kureş, bizim bağların urgunu köteri, töpeye. Bu turnirler bize pek yardım eteler. Bizim bağlar töpeye çıkmak için. Bizim buna bir yerde bizim şagirdlerimiz İsmailov Aziz, 3. yer Rossiyada algan bağlar, bu da kureşi. Galebeni elde etmek için Kırım'ın çeşit koşularından ve Rusya'nın 24 regionlarından kelgen kureşçiler yarıştılar. Zaferler 11 çeki kategorisinde belgelendi. Мой соперник был Салушты, было тяжело, но я выиграл. Я занимаюсь борьбой 8,5 лет уже и хочу добиться своих целей. Yarış meraklı ve kızgın geçti. İştirakçiler aytkanlarına göre olar dünya ve Avrupa çempionları ile öz güçlerini sınap, öz ustalıklarını arttırdılar. Этот вид спорта дает мне силу, я уверен в себе, занимаюсь я им 7 лет уже. Поступил в училище недавно, уже 2 месяца там. Yarışta hürmetli musafirler de var edi. Olar bu turnir emetli olganını bildirdiler. Yaş sportçularga ise olar muvaffaqiyetler tilediler. В этот турнире очень большой опыт дают. Во-первых, ребята друг к другу пристраиваются здесь. Ребята накатываются здесь. Во-первых, эти соревнования, особенно турниры таких великих людей, как Казаков, они эмоции, психологию дают человеку, который настрой перед схваткой. И я считаю, это у них светлое будущее. Zafer kazangan bir kureşçi, yarılıklar, medaller ve para mükafatları ile taqdirlendiler. Bazıları ise Rusya cima takımının terkibine kirdiler. Maviliya Yupasan Zevadinov, millet için. Kızıltaş Kırım Tatar futbol takımı nevbeteki matçını oynadı. Oyun Yaltada Avangard stadionunda olup geçti. Yarışta bizim muhbirimiz Muhammed Zekeriyaev bulundu. Endi birinci taymda Yalta sport klubu Kızıltaş takımına 2 gol urdu. Kırım Tatar takımı o'z xapularini to'xtamasdan xorchalamaga tirishdi, ammo biraz boshqa chiqdi. Была очень хорошая игра, достойные две команды. Ребята из Кызылташа молодцы, удачи им, прогресса. Будет боеспособный коллектив, во втором круге, я думаю, они нам дадут бой. Нам будет очень тяжело. Ikinci taymda Yalta sport klubu da bir gol urdular. Böylelikle her şey anıq oldu. Конечно, сегодняшняя игра меня очень впечатлила. Мы болели за Ялту. И счет 3-0, естественно, порадовал нас как болельщиков. Endi çevirilgen an'anaga ko'ra Kırım Tatar takımına qo'l tutmak için futbolning haqiqiy aveskarlari keldiler. Böyle hesapga bakmadan her bir seyirci Kızıltaş takımının illerideki muvaffaqiyatine inana. Наши проиграли, но я все равно за них рад. И я думаю, что на следующую игру они смогут победить. Yalta takımının oyuncusu Yaroslav Bereznak galebege pek quvondi ve teşkilatçılarga ve sponsorlarga teşekkürler bildirdi. Большое спасибо спонсорам, организаторам нашей команды. Для Ялты действительно таких турниров не хватает. У нас очень интересный чемпионат ялтинский, но для Крыма как бы очень на уровне Крымской лиги сложно выставить в первую очередь финансовую команду, и за это огромная благодарность руководству. Maç 3-0 hesap ile yükünlendi. Yalta sport klubu galip çıktı. Ama Kızıltaş oyuncuları işanalar ve umut eteler galebe ogdedir. Muhammed Zekeriyaev, Ömer Mustafaev, millet için. Bugün Kırım'da birinci gece soğuklar oldu. Beklenilmegen kuz mevsimi geldi. Hava Kemer'de sıcak ve güneşli olan. Kemer'de ise soğuk ve dıvlı olmakta. Bizim televizyon takımımız bu hafta havadan ne beklemek mümkünlüğünü ve neye hazırlanmak gerekliğini sorab bildi. Tafsilatlar Yevbeti Gelevhamızda.
Бу сененің көзі әдет үзіре sıcak күнлерден башланды. Яни ава 32-37 градусқа же қызды. 2016 сененің сентябрь айы енді кечмеш oldu. О қатарамызда sıcak ve güneşli kalacak. В сентябре у нас до середины сентября, помните, какая была жаркая погода? 32-37 градусов. Потому что погоду в Крыму определили тропические воздушные массы. С середины сентября на смену тропическим воздушным массам пришел холодный воздух умеренных широт, резко похолодало. Температура воздуха понизилась на 10-12 градусов. Вы, наверное, помните, да? Из 32-37 она понизилась до 22-25 градусов. Все, лето резко закончилось. Октябрь айында башланган көз өз арарет көстережелеріне көре нормаль деп кайдете Крым гидромеркез мудиры Татьяна Любецкая. Заморозки мы ожидаем еще сегодняшней ночью. Со среды потепления уже. Температура воздуха будет повышаться, составить 10-15 днем и 3-8 градусов ночью. А вот сегодня, видите, как холодно. Сегодня всего 5-10 градусов тепла ожидаем, а ночью в степных и предгорных заморозках, повторяю, заморозки 0,3 градуса мороза. То есть в конце недели у нас теплеет. Преимущественно без осадков. Потому что погоду в Крыму будет определять южная периферия очень мощного скандинавского антициклона. Буна бақмадан Крым сәкенлері өз урбаларына чоқтан қышлық курткаларға ве чизмаларға денештірділер. Бізім мұғберлеріміз ерлі сәкенлерден конушып, олар бойлы ерте қышқа азырлармы, жоқмы деп сорадылар. О погоде я скажу, что мы приближаемся к глубокой осени. Но эта погода на пользу здоровья. Погода холодная, лучше, когда было бы теплее. Крым сәкенлері енесасы sıcak киінмек ve çok hareket etmek gibi tepsiye berелер. Ну, одевать теплые вещи, кальсоны, свитера, шарфики обязательно. И пить много горячего чая. Всем надо теплее одеваться, чтобы не болеть, не простывать. Следить за отоплением, включать отоплением. Ну, сейчас начало отопительного сезона. Ну, всем хорошего здоровья. Нужно кушать цитрусовые, капусту, самые натуральные продукты, в которых много витамина С. Заниматься спортом, делать зарядку по утрам. En soğuk oktyabr ayı 77 sene olgan edi. O vakit oktyabrın 17'sinde hava harareti sıfırdan aşağı 6 gradusunu teşkil etken edi. En sıcak oktyabr ise 95 sene olup 30 gradus sıcak hava ile sakinlerini kuvandırgan edi. Kaydetmeli ki yakın 3 gün devamında Kırım'da yeller esecek. Saniyede 15-20 metr sürat ile esken yel tek haftanın sonuna sakinlenecek. Gülnara Karimova, Dmitry Nizavoy, Millet için. Bu noktada yayınımız sonuna etті. Evlerіңізге daima iyi haberler kelsin. Yarınға kadar sağlıqnen қалыңыз.